Cardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Perangke tumaphan lam kang tang kang sakpen kang chekpon ke hino pusi KSA Samson Terona hinpen perangke thengno ningjepon Kar Biang Autonomous Council KAC along akihai CM Dr. Tuliram Rong hangpen pre nipai kre trokajo alang lihin pen perangke mai kang ni ponahut inuta perangke bang pu CM aphan kar juki pado ponahut perangke aphan aning kiti hakpen lam kang tang pen kang chek kipu pondera puthak KSA Samson Terona phan laso puthak perangke tum kar ju ponahut Samson Terona hinpen kaning jepon ke media tum ke isi for pillar athe latum ke achana lam sitame majok aphanda kar ju unaja kong to pusi perangke thano ning jepon Lapenili tu benke lapuson media mati perangke tumapan ake hingno kipu awi pinda lasi kebang jia pora hot ke perangke tum karju jita arju hai hidat po rata long ahoka berta ledam dedat po lasi India long ta media tum Fort Pillar raja kong apot lasi lapuson kang cheka bangke chok chedat po busi perangke thingno KSA Samson Terona hinpen ningje pon News Text Report Karbing Long News Adung balai tek dulu mandi sekami social media long kan kenangan ke mandi sa shooting sama sini kalau tapi ni bangke APHLC presiden jaya kata panel long ngomong kopi ni kecil komite apa apa presiden itu kalau bang ni itu tu laki parti tu ke dua bom dah bom bola tu nian cipu bom halah bang itu tu ni kita bila cari strong tu ke parti kan karena kecil apa ni jada kan ni itu ni dia sekami isi bangke tu kadang kita kecil mah kenan so India long ke 4 pillars of democracy tu tangke isi pun strong na yang mungkin media tak isi si media tu bangke ini media tu aning hanga tengpet tapi claim long hala bangke constitutional long rights tu ko apa sih komani media person mata reporter man opini karju apa sih press meet kita bang komani aning ki ha kamat press media person mata reporter kan inke lab bangke chokche isi ni mata ada athe bangke ladak jong si kason media tum karju lam jong si karju long ledak incek turong pulutan ke rada tu maning ke hanga son alang long ke pacini nang dia bang kamu nanti pacini haja deh to alang li pen to nani ke thanji alam alang pen government komane government along do bom tu si kami government tu pen rada pan ke pali dia son tan hazo ka pali nangi alam ke pacini dam ke mena kami klaim ke media tu media ban ke respect ni ni tapi ni comment ni pen sampai ni hin ke media pan ni langrem ko ta pute ban ni ke media pan ke no anda la solam dan ta pen ni long ni jelas pe mulon kita ni ni je non ta ni je da puson si media pan ke aman ki bom ni asi kadu ko yang long dia bukan dia dang masih media pasang tu makan dah aman kita itu lang non bhari ron long sampai ha Israel tu pen Palestine tu macam dan long sampai media tu makan long tin le dam kita tu makan la media card cek lo boleh problem hobi apa sih ana power ke anak ini ki long tin tak respect awat tu fancy ini itu CM ke Haiman ke bang ini kopia ke mata ke semua hut ni alang ye bang cek lam dari makan bang celang dah lo kan bang cok sini ni Ningkan kriner kep ke chok chartim prisekalong kachike mopon nijang kar bianglong chartim prisekalong ningkaning ko rakathom ke chok adai obi pinpen apran kidam nanga tuma phan kachike mosai kedengpon bangso chike molong KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be EM MSc lapen Karbi Student Association lapen kaprek ke asongja puatum chitong dun renti Surihini rap ho ningkan Priya Chiklu ni phai kre trok siarni ada por bhai trok ra plike rap ho apor charchim prise kalong ihum ahem konglong along bang plike braisi karbie ke aphan a ot kawi angthin kawi okchum pranatum bang plike braisi a karbi adai kawi pinpen thu that tikang erlo Merina kropi abang men aning resada jok garo khepu amat apranchipa joklo Lapen hun militi sopi lapen hewaliti sopi abang aphan apran karmoji po hut merina kropia bang laki nili sopo amat bang hinita apran joklodo CM alam thepen arjupon sana News Text Report Karbing Long News Malam itu upload sini kan sedang enjoy lo aja. Jangan kita sini jo. Pining pen kan sosok tu coba pining kan sering tangan lo. Siapa gaya tu? Jika memang tu bagaimana sah? Doktor polisi, sorti apa pen? Anda siapa itu kami ni lo?
Kasi komannya organisasi itu. chào trình ra Amen laben dong ilong paramen. tim prana sa Kacikimo bisa kepanjang hando bukan deh. agan Panyapan awas saya pun. ada ya pin pen alang tu Laben. song song apran yang dia Laben pada laben. Kita pembicara tegumbang di banjir aku. lapen Morang itu makar di Grovada. abang tu han Nasi halal. nilisiam ke Nang itu pembicara tegumbang di banjir aku. dodet kan api nilisiam Umat nasi kubi bigiwan mana itu udah kapan dari Pancapol tidak. DGP phanda tok lo vigilance phanda ni lipilo lapen SP phanda ni lipilo kal bina to mas consultant CBI inquiry nang lapen ke hola adai ka we pina tum phan ka pikhia bang thu kham ye akereng kereng phan si alak tum phan hasi pinangi pusi kal bina to mas consultant phan lo la si nonda ning je ni yong si dolang pulong te to phan ke ye ala su adai ka we pin tum phan apram en bek abang thu yong si dolang pulong te hasi bek nangi Nili kacinia tengte, cuma bahini SP tu nak khala tengte, dah kalang tunta sian lu pusi. Tapi kalau tu nomas council pentame dah bisek kerja malam. Aso di provek abang puang dia tu phan akar jong. Sini nang song long non gitu long lihat pen. Tapi alang tu phan an susai gitu betar minyak phan. Kaki tema alang tu kacik timut. Tapi ini tu kalau tu nomas council pentame kanang dan nak ketong tu. Maka nil pun tak cikimu alang tu makarjong yang pun kerang senja kaki tapi alang tu atau tu nak. Tapi yang part kami ni dia kasih cara sayang dengan. Banyak bang pelikerai sia tumpan. Ada ika betu pina tumpan kita nang atau narap tumpan kajian tu mas konsultan lak ko. Lagi jo PG pulau kerja. Tapi yang part kami alang tumpan ting tak PG pulau. La ting dan nil dia lo kasih umap pipen cengo apa kata sayang. Ingdeng Thongke Praisi, Jonel Karbi Youth Festival, Hawar Karbi Risonim Soronga Jaya Parman, Sikdang Ponbom Tanglo, Surubathar MSC, Nihang, Don Surik, Jutang Aklam, Japralang Soalongta, Non Kivang Jini Painko Raisi, Inkoira Hini, Lapen, Inkoira Kathom, Priya Chiklo, Surihinira, Inkoira Kathom, Ingdeng Thongke Praisi, Jonel Karbi Youth Festival, Surihinira, Inkoira Kathoma Parman, Sikdang Pon, Pan, Trokner Keban, Tangpon Bomlo. Sonsi kedam tanga sengkan pen kepaman mate asap aliralon kipipon paprek tu jia phansi boripon bomlo puta pachinipon bokajan pen sarkuru be kar binglong news dong muka kalong hamphanga song atum pen charchim prisek kachiki modun dong muka kalong pre ni pai kre trok siarni kedam tanga hu charche malong karbi atum apran kedam atum aphan hamphanga song guya KSYC KSA KFA lapen KCS song photum chilang ponsi pre ni pai kre trok siarni ke charchim prisek aputha kachiki mo sayang deng klempon padupon alang litum charchim prisek kachiki mo pon song photum chilang petpen lapuson kachiki mo pon thek apon dong muka kalong chirok tokara tum setami alang litum aphan choro ponlo pusi inut bang hiniatum ningche pon lasila puson charchim prisek kalong aning kan setami misen pulote chikimo pon kenasot atheke karbikar bagatum khala soarni kopai kelang nopen lapuson phonang koklo lasi chomrong me kedamatuma phansetami ningkang sam kipedo pon wernang ji aphan nilitum dong mukha kalong kido song photum pensetami charchim project chikimo pado pon werji pusi pherang ke aphan birta nangpali news desk report Karbinglong news Usuka DRC pen jet KYF aphan dustbin pajirpon munit atum isia sayalong ningjong simesen matha pulote kacharap kachito henlo kethe nailo lapen ang thek setame donang ji pusi kipi ke pajiratum pen kedeng dun atum setame kamathapon dobino lason si preniphai kretrok siarni non kiwang ji preniphai inkoira isi pen inkoira pliarni an prek jamadi malong hawar karbi risonim soronga je talon ponpo lason si KCS denarong jonel committee penta denarong along ingdeng thongke praisi hawar karbi risonim soronga je talon ponpo ronga je isek ingthir jirpen kedo thekji aphan matha ponsi usuka dengaon regional committee pen KCS denarong jonel committee
lapen tiri kamamai ari deng dustbin kerap pajer pot